choncha kushkakwa Jesús Nashikin choncha kushkakwa Jesús Nashikin choncha kushkakwa Jesús Nashikin choncha kushkakwa Shino yo te si chapakwa Shake koi akunatiwa Shinara chale chakushi Matios kakwa Shino yo te si chapakwa Shake koi akunatiwa Shinara chale chakushi Matios kakwa Saini cholat pakwa Jesús Saini cholat pakwa Jesús Saini cholat pakwa Jesús Saini cholat Jesús Shina yo te si chapakwa Shake koi akukun akiwa Shinara chale chakunshi Matios kakwa Shina yo te si chapakwa Shake koi akukun akiwa Shinara chale chakunshi Matios kakwa Hoy venió matlat pakwa Jesús Hoy venió matlat pakwa Jesús Hoy venió matlat pakwa Jesús Hoy venió matlat Jesús Shina yo te si chapakwa Shake koi akukun akiwa Shinara chale chakunshi Matios kakwa Shina yo te si chapakwa Shake koi akukun akiwa Shinara chale chakunshi Matios kakwa Inrao matlat pakwa Jesús Inrao matlat pakwa Jesús Inrao matlat pakwa Jesús Inrao matlat Jesús Shina yo te si chapakwa Shake koi akukun akiwa Shinara chale chakunshi Matios kakwa Shina yo te si chapakwa Shake koi akukun akiwa Shinara chale chakunshi Matios kakwa Kutang sa penlat pakwa Jesús Kutang sa penlat pakwa Jesús Kutang sa penlat pakwa Jesús Kutang sa penlat Jesús Shina yo te si chapakwa Shake koi akukun akiwa Shinara chale chakunshi Matios kakwa Shina yo te si chapakwa Shake koi akukun akiwa Shinara chale chakunshi Matios kakwa Onak sinisran sa kakwa Oka naman nakula kakukin Charapan La agrupación Inspiración Juvenil Mensajeros de Cristo